إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء صالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu an Anas lan saking Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Anas lan Sayyidina Malik. Qala dawu sapa Sayyidina Anas ibn Malik qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuba liman syaghalahu aibuh an uyubin nas. Tuba bejo temenan. Mun bahasa makna kedirian bejo kemayangan. Tuba bejo kemayangan temenan. Liman kaduwe wong syaghalah kang nungkulaken hu ing eman syaghala kang nungkulaken nyibukaken bene nyibuk aing sibuk syaghala kang nyibukaken hu ing eman mensibukkan hu ing eman opo aibuhu opo aibuhu cacate iman kekurangan iman sibuk an uyubin nas adoh saking nungkulaken piro-piro cacate manungso. Tuba bejo kemayangan bejo temenan liman kaduwe wong syaghalah kang nungkulaken kang nyibukaken hu ing eman apa aibuhu cacate awak dhewe ne eman an uyubin nasi adoh saking nyibukaken piro-piro cacate manungso. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa al-Bazzaru Imam Bazzar bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung seseorang yang selalu menyibukkan dirinya untuk mengurusi aib atau kekurangannya an uyubin nas, jauh daripada sibuk mengurusi kekurangan atau cacat-cacat manusia. Beceh ongku orang se menyibukkan dirinya ngurusin kekurangan aben tibi, tak pernah sibuk ngurusin kekurangan orang lain. Hadis nikah adalah menunjukkan tentang anjuran untuk menyibukkan diri selalu mengkoreksi kekurangan-kekurangan diri sendiri daripada mengkoreksi kekurangan orang lain. Tuba maknana tuba berdasar tabu maknana bagus.
Karena tuba nikah dari masdar lafaz tayyib. Tayyib nikah maknanya bagus. Tuba bagus. Mun masdarah anikah tuba dari tayyib maka maknanya yang kita nikah bagus atau beruntung. Berdasar makna tuba nikah ai ismu syajaratin fil jannah. Yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Ada yang berpendapat yang memaknai tuba adalah ismu syajaratin, satu nama daripada pohon fil jannah yang ada di dalam surga. Nyamanna kajuan bungkaan sebede dalam swarga nyamana tuba. Artinya orang ria bekal ngaoleh ong naongan pagi neng akhirat warga yang kipaneka ong naongan dari kaju tuba. Yasiru raqib fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Lanjeng op-aupan naungan dari syajarah tuba peneka perjalanan abite 100 tahun. 100 tahun. Nah, enaungen gelaban syajaratuh tuba nika dhilluha opaupan negela perjalanan mi'ata amin 100 tahun. Berarti orang gelap mun oleh opaupan dari syajarah tuba, karena tuba nika kenang nek swarga otomatis orang berada dalam swarga. Kocak tuba. Saya rasa oleh predikat tuba baik atau beruntung, atau mereka yang akan mendapatkan naungan di surga selama 100 tahun perjalanan. Liman seseorang orang syaghalahu seorang gelek sibuk ngurusin kekorang natibi. Dia selalu memandang kepada kekurangan diri sendiri dan berusaha untuk menghilangkan kekurangannya, atau tak bisa ngurangin, tak bisa ngilangin daripada kekurangan aibah, minimal ngurangin. Mun tak bisa ngilangin, mun tak bisa izalatu uyubi, mun tak bisa menghilangkan 100% kekurangan, minimal nuksonuha, ngurangin. Mun tak bisa izalah, mun tak bisa ngurangin, tak bisa ngilangin, minimal awis satri, paling tidak kulebih sampian neka asatru alaiha, nutupin kekurangan cek tanpa aki kekurangan da orang lain, dosa-dosa cek katonaki ke orang lain. Nah, orang sesibuk ngak neka al istighal, dia selalu menyebut, sebelum nyebut kekurangan orang aben nyebut kekurangan aben tibi. Sebelum membuka aib orang, aib tibi koreksi. Maka orang ngak nikah bakal tuba. Bakal oleh syajarah fil jannah, bakal oleh ong naungan pagi iswarga. Orang sesibuk napa ngilangin kekurangan atau ngurangin kekurangan atau nutupin kekurangan. Anil istighal, jauh daripada sibuk bidzikri uyubi ghairi, jauh daripada disibukkan untuk menyebut kekurangan orang lain. Selalu aban aromasa lebih cuba dari orang. Beda orang ahli maksiat, kita tetap aban merasa aban ki lebih cuba. Mungkin area maksiat dekik malam atau peto terima husnul khatimah, wang kok belum tentu. Setiap kok tak ngaji dekik belum tentu Allah Ta'ala bisa membolak-balikkan keadaan seseorang. Ketinggal orang ahli ibadah apa boleh jauh ibadah dia ketinggal kanak kene, selalu merasa aban mun kanak kene gila tak catat tu sana mun engkau ria tu secek benyan. Masya Allah. Jadi sibuk ngurusin kekurangan aban tibi, tak pernah sibuk engki peneka ngurusin kekurangan orang
lain. Ketika hendak untuk membuka aib orang, idza arada ayya'iba ghairahu, ketika seseorang tadi itu ingin membuka aib orang, untuk menjelaskan aib orang, menyebut kekurangan orang lain, maka segera dia memandang, menilai, melihat dirinya adalah penuh dengan kekurangan. An-nadharu fi aibi nafsi, sebelum menyebut kekurangan orang, kekurangan bentibil sebut kada. Saya harus tadi kekurangan. Nah, maka ketika kalau dengan muka aib orang, tetapi kadain di muka aib abek tibi nikah, insya Allah tak bakal terjadi muka aib orang. Fulan bin Fulan mathalan ahli maksiat, tapi abek dia keng itu bibi Gusti Allah. Maksiat kia keng cara nabidah, cara lain. Mon ruah maksiat terang-terangan, montang maksiat ria samar, sombong, ria, terkoca orang alim, terkoca orang sesoleh. Mon ruah pacet terang-terangan, pacet lah apa beden ruah. Masya Allah. Jadi orang setro itu tutup nak ke orang nak paki ning tina kiamat, sera orang si ahli nutupin ke orang orang lain. Man satara uyuba akhihi satarallahu ayubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kekurangan saudaranya, maka kekurangannya sendiri kelak di hari kiamat akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kipacet beda sifat orang nikah senang muka aib orang. Makanya beda peribahasa gajah di seberang apa? Apa istilahnya? Gajah apa? Di pelupuk mata aja lah. Mon ngetelak gojo ning seberang sana ngetelak, keng dak bilan TV tak ngetelak, mon dak bilan orang ngetelak. Oh bilan jajar, padahal bilan TV ujung aja ngak kodu. Wah salah aja coba, akaca ben ngak siapa ben ngak butol. Dia tak kegendengan, dari atas je dari atas je ladok potong dah sekali. Ben mun nyacata orang congok cacat tibi secara zahir secara batin tak oleh kak muka aib orang ni tak oleh. Baik nikah secara zahir atau secara batin tak oleh. Tutupin kekurangan orang nikah, tutupin aib orang. Mun bener katanya tabayun hanya sekedar atanya. Ada tujuan apa? Kecuali orang nikah atanya mun pacet karena musyawarah bisa sambian. Dar Fulan bin Fulan dan kok terus aman toriang, kok terus abisan nabi riang, kok terus kerja sama abi riang Fulan. Dar kira-kira. Mon untuk nyelamataki orang mereka aja. Hari akhlak kurang sopan, hari akhlak kurang tepat, hari ada ring tuna bengal, hari ada setua tak menghargai, ada ring tuna tibi bengal apa boleh kalau ada laki nah. Mon bisa aja. Atau sampean kerja sama, wes kerja sama. Elang di depan dan colmo ocol teh temo wela percaya korban banyak mun pacet orang nikah tabayun untuk mencari kejelasan untuk nyelamataki orang tak ada tujuan mun tak ada tujuan apa hanya sekedar atanya saparia dari makelakon apa perlon sampean kak muka mun pacet orang ada guna ada perlon tutupi baiklah cana no malam cana tak tahu kok. Iya jangan rame kok, punya orang tahu tak tahu. Asan nutupin kekurangan orang lain, kecubaan orang lain. Pacet orang ni kada bau na orang ni ngeding dak bau na TV tak eding. Rata-rata, mundak bau na orang nyo deh iya. Oh bocang mau nak, mau tak kuat. Bau na TV, bonger, menekun karo bocang. Lah maka orang sesibuk kelaban nyebut kekurangan nak ben TV. Mun tak bisa ngilangin, apa tocukna sibuk koreksi, muhasabah, introspeksi diri nikah. Benar hanya untuk otawan to enten berusaha elangaki kekurangan nikah. Izalatuha. Mun tak bisa korangin, mun tak bisa ngilangin korangin. Ahli apa abari ngerasani orang. Wis. Mun tak bisa 100% korangin, ceknya benyak. Biasa ngerasanin 10 orang, lemak bae separuh.
Mun tak bisa sekapit nak lakukan korangin boleh korangin sampai betul-betul tak ada. Mun tak bisa sini, mun tak bisa ngilangin, tak bisa ngurangin, mina tutupin dia. Aib ni ketutupin. Lamun beda orang nutupin aib, pacak kak buka. Ni ke ibarat betang ni kayak bendem sampian saya muka, akhir beceng boleh. Padahal abak beceng kia. Padahal abak penuh kekurangan kia. Nah orang si ahli nutupin dek aib orang kuaku aib bakal ditutup di kiamat. Ben orang si ahli nutupin sibuk mencari kekurangan aben tibi sebelum nyari kekurangan orang lain. Bakal ulia tuba ai ismu syajaratin fil jannah, bakal ngaulia bungkaan kajuan sebedalam suarga lanjong dhilluha ar-rakib dhilluha mi'atu am, orang sejalan perjalanan 100 tahun orang nikah oleh ong naungan suarga Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Luar biasa. Jadi baca repot mula ur-baur semuka aib pakela ketepaan ring sebeci gia apa orang mon beci ni kah masalah menyan room ya tetap beceng orang mulai dalam hati ni pun seneng kak muka aib orang tanpa sadar aib tibi kata lah lemon kuliwi sambian nutupin aib orang aib kuliwi sambian secara zahir baik. Secara zahir beda orang saumpama sarong beda saronga beda beda yang mainga sarong beunje beda tutupin mesti nu sampean matur sakelangkong karena orang itu tahu ka aib kulit sampean. Alhamdulillah sakelangkong ya Allah betindak kelak beda tang sarong dari budi kata lah berarti tang budi ya Allah sakelangkong beda orang kamancing na kelero. Saya atas sabak baba, saya baba, sabak atas kelero. Bener mainga, kamancing na kelero. Duh ya Allah, alhamdulillah paenga. Lamun beda orang muka aib kulit sampean yaden kulit sampean, kudu asokor, cak pekel. Lah sampean beda orang nutup metau kekurangan kulit sampean dan kadang kulit sampean tak terima. Tak usah ngurus ya orang, ngurus apa? Are beda budi netang sarong TV, tang burik-burik TV arah apa? Pacat kok sebeda sampai budi kok malah tahu jok celeng tangguri ya kan budur ya nggak nikah. Nah mesti orang nikah mun tahu aib karena abah tibi dan kadang tahu nih aib kulit bian. Ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin bodoh orang nyacat luar biasa cacat habis-habisan kadzab la'an laknat macam-macam Imam Ali Zainal Abidin langsung surbanna beki ben ekalongaki jazakumullah khair terima kasih banyak ben sampean perlu eka onengin ki banyak kekurangan kula saya sampean tak oneng dari kekurangan kula terus kebala ke kula kekurangan kula Masya Allah berarti abri banyak kekurangan nah karena orang ria memandang cucur orang ria namun sampean atanya ada orang saya cocok ke sampean ki ya seneng ngedok caca lah tanya dak sebaci kan kau tanya sampean sebaci dak muhibbullah nih kah tak dikir ruah asli nih ruah mau ya mau gaya tok ya menurut bentah benter jujur ya pak kemun sampean tanya dak orang saya seneng ke kula tanya ki muhibbullah kata apa hebat wah luar biasa masih kama jandeng Arab ada tongkel akhirnya cek ada ketambah raja kopi ketambah mekar seakan-akan abon paling sempurna mun sambian terus atanya nggak apa ke orang sambian tanya ke moson sambian ro tahu karena siang malam mencari ke orang sambian dari majibu suruh aduh jalakan aja ya majibu telah aja ya kalau tak epes, saya dah kan haji, haji lah apa je, subur, haji aslin lah. Montak sini kan kulit sampean terus terjelembab dalam curang-curang pocian-pocian orang. Tanya aslina abah dia kata siapa? Tanya ada orang yang tak senang pak. Harus kirang terangan, harus ada tendensi apa?
Pacet ro murni nyari ke korang na sampian, catat ke korang na sampian. Namun tro tahu tanya do orang dia, apa ke korang na? Beda bu terah, beda ngebeda, bu terah, buah. Tahu sang ngurus. Terus tadi rano karno kau beri teti, kayak ngeberi buter, le kan butuh dengan nih kemestinya. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Ari aib kekurangan, mosok beda kekurangan, beda buter. Kini sampean beda rameran nah, merengakan apa? Capir aja bah nyengir rameran. Kan todus. Beda ngebeda kekurangan, mestinya berterima kasih do orang yang ngebeda. Ya, neka. Mon bisa nyari orang sebisa oning ke aib kuleban panjenengan sare walaupun paling tidak mon tak mampu ngane ke paling tidak mon bodo orang muka aib kuleban panjenengan cek pekel berarti orang dia bener engkau pacet korang dia dan untuk menyempurnakan kekurangan neka teti lebat orang-orang sebisa ngaonengin kekurangan kau leban panjenengan tibi. Ada orang yang tadi kekurangan. Ada orang yang sempurna kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kianya manusia biasa, tetap aib ni kebeda. Aib ni kebeda. Makanya orang saya selalu doa, ya sattarul uyub, ustur uyubana. Wahai Allah zat yang maha menutupi aib, maka tutupin aib badan kaula. Cek buka pakai ning akhirat Gusti. Sebagaimana ajunan mangken nutupin kekurangan maksiat dan kaula. Siang malam sebanyak kekurangan itu tutup ben ajunan Gusti. Tutup pagi sampai ke akhirat bisitrikal jamil. Kelaban penutup saya dari ajunan Gusti. Cek buka aki aib dan kaula. Allah Ta'ala tak pernah kak muka aib orang. Gimana buka aib kulit sampai tung situng aku lah. Aib kulit buka di Gusti Allah. Aib sampai buka. Ya ada yang bolong pak. Sebung yang bolong. Ada yang rukun. Ada yang saling mencintai, saling menyayangi. Karena buka aib di Gusti Allah. Nah aku buka kapi kecuali orang-orang saya tutup. Saya orang saya tutup aib. Orang seahli ning dunya nutupin aib orang lain. Siapa setan di kekurangan mungkin? Siapa setan di aib ya siapa? Sobung, kapine penuh dengan kekurangan. Makanya cipta ki orang laki, cipta ki orang bine. Aib orang laki itu tutupin bi orang bine. Aib orang bine itu tutupin bi orang laki. Kekurangan orang laki sempurna aki bi kelebihan orang bine. Kekurangan orang bine sempurna aki bi kelebihan orang laki. Saling melengkapi, saling menutupi. Bene kak muka. Aduh, mulai karya kadung tak cocok ke laki. Ini buka kapi. Nyak punya orang yang buka. Neng ibu-ibu neng tika aja bagian. Ibu-ibu neng tika nih kadang. Aduh, saya buka benih karo apa? Siapa? Apa lagi nah? Semestinya tutupi. Nyaman ibu-ibu radikal dia. Radikal saja. Si apa lagi nah? Mon ngerok, mon tedung salah ngerok. Aduh ilan lah. Mestinya itu tutupin kok tadi kak buka. Nggak ngebelajar sepeda motor ngerok kayak. Yung kadung muka aib orang nikmat seakan-akan abad ni ketak di aib pun kare kadung muka aib orang ni kau. Hati dia jong aku bedah. Kena gitu hati dia jong aku. Le gaya nadok je. Le kakek gaya ada remah. Bereng dia gaya nadok, bereng dia laga nadok, bereng dia aduh ngarawan apa je. Keluar bi selet melet bereng dia pak. Masya Allah. Siapa sih tadi aib mungkin? Ada yang tadi aib. Maka orang sesibuk nutupin aib pak. Ngilangaki aib bah, mun tak bisa ngilangiki, ngurangin aib, mun tak bisa ngurangin, nutupin aib tibi. Lemun aib aban tibi suruh tutupi, cekak buka aib sambian bonan dia ada noreng. Tak usah nyerita aki, cubaan ke orang, tak usah. Apa perlu? Sehingga orang ngerasani sambian. Ijak kata naki bagus, ijak saya biasa baiklah. Saya biasa.
Akhirnya mabuk ning di sana, ajudi ning di sana, azina ning di sana. Ton ngaton aki ai bang, akhirnya orang ngerasa le sambian. Pada tusan tu sedua kali sambian. Kenapa? Karena mudhirun li fisqihi, menampakkan deka fasikenah. Sehingga sedisa ngerasanin orang kapi. Le ngerasanin orang, muka apa orang kan dosa. Karena sambian pun kak muka tibi. Akhir orang lain muka, mestinya itu tutupi. Seneka. Jadi sebelum mengkoreksi aib orang, aib abek tibi ini kekoreksi. Sebelum muka aib orang, aib tibi dia congok, bener tangkor ya. Masya Allah ya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beceh. Berdesak mana? Tuba ni kah? Beceh. Berdesak mana? Bagus. Dari masdar tayyib. Bagus. Ota berpaki bekal oleh orang naungan syajarah fil jannah, kak bungkaan ning swarga. Sera orang sibuk ngurusin aib aban tibi sebelum sibuk ngurusin aib orang lain. Orang ahli nutupin aib orang lain selama audit ning dunya, maka insyaallah paki ning dina kiamat aib tibi bekal tutup tining Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena gak dinto jak biasa aki kak muka aib orang, kekorana orang, cacat orang. Kimon beda bahasa-bahasa selebih selain, tak usah nyebut aib orang. Mun beda bahasa selebih mengerti, saya cukup pengerti, selain nyebut aib orang, angguk tak usah nyebut. Walaupun abri tahu ke orang, beda orang katanya alamat matalan. Di mabungkan fulan bisa kemaja. Oh saya cacat ruana cacat dia. Mun bisa cek muka cacat orang aib orang. Mungkin beda kata-kata selain saya memahamin. Oh, contoh ni pengen rebuk masalan. Oh, ya dan lapangan. Oh, jualan nikah, oh ahli nikah. Tak usah muka aib orang. Karena sambian pun tak tanpa sadaren. Cek saumpama orang se andi aib ngak nikah saya buka ya dan orang ngak nikah tak seneng tak terima. Ya wes cek buka. Kecuali tak ada bahasa boleh, kecuali bahasa situng muka aib apa. Are mon tak boleh dia tak lem depak ke bungkon, are bingung ngedok ya, bi Google sar-sar akhir lah. Sampai nak tanya, tak bisa paham kecuali kelaban cara muka kekurangan, ya buka. Tetapi benih untuk muka-muka napa untuk menjelek-jelekkan, tapi untuk memberikan pemahaman dari orang lain, ini kata masalah. Pada orang yang musyawarah matalan, atanya dek remah, akhlaka dek remah. Neka saya maksud, annaha napa saya maksud kelaban syaghalahu aibuhu yani wal muradu annaha liman syaghalahu an-nadharu fi uyubihi wa talabi izalatiha aw satri 'alaiha anil ishtighal bi dzikri uyubi ghairihi. Orang yang sibuk ni kan maksudnya sibuk dak remah, sibuk sare aib aben tibi kekoran aben tibi terus berusaha ilangin, berusaha ngurangin, berusaha nutupin sehingga aben tibi tak pernah tak sibuk kelaban kekoran orang lain, tapi ampun sibuk kelaban kekoran aban tibi. Semakin aban aroma sepaling budu, semakin ketelak orang kerjaan di ilmu. Semakin aban aroma sepaling banyak dosana, paling banyak durakan ke Gusti Allah, ya jadi orang serius jadi pandang ke Gusti Allah. Makanya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jiddah, orang nikah hadir majelis ngak nikah bagi jadi telok. Beda orang nikah sifatnya engak gelas. Semakin ceklung ke dalam gelas nikah, semakin mendapatkan nafahat, imdadat, barakat, banyak anugerah peparing dari Gusti Allah. Pemberian setek beki da orang lain, beki da orang sedalam, tina dalam aroma sepaling banyak tu sana, aroma sepaling putu, aroma sepaling becet, aroma sepaling tak gena. Orang kata dia saya lain banyak. Karena semakin dalam gelasnya semakin banyak, ingat. Beda orang kata lepean, ya kena bipek lepean nare. Aroma siapa ada? Dia orang, pada. Ada kapi, siapa lek telek. Nah, pada kapi je kapi, mapit, wow, lewat meretok pada bengkok.
pada kapi oleh geng meres nggak lebean. Beda orang searomasa lebih bagus dari orang, lebih aromasa lebih sempurna dari orang lain. Aromasa lebih hebat, lebih alim, lebih segala-galanya. Terketeran, paling terwis, terhebat, teralim, tersoleh, sampai terketeran tak nomor ter. Aromasa paling hebat nih, ingat orang ria. Masuk nafahat, masuk pemberian dari Gusti Allah tak masuk karena gelas abeli. Sekalipun ahli ibadah, ahli ngaji, ahli ilmu, aroma sempurna dari orang, aroma lebih hebat dari orang. Tahu lebih apa? Karena gelasan apa? Tertutup. Jadi semakin orang mereka merasa banyak sana, banyak aib, banyak kekurangan. Iri jadi dipandang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bentar muka titik ilmu semanfaat. Jadi jika mukaan aib orang tore pesibuk nyebut atau benyare kekurangan abad tibi, maka cincin bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincin apa? Tuba, pecah, bagus, orang ini bakal selamat pagi neng dina kiamat. Orang sesibuk ngurusin aib abad tibi tak pernah sibuk ngurusin aib orang lain. Lah mulai sibuk kelaban aban tibi deki berusaha ngilangin, berusaha ngurangin, berusaha nutupin, maka insya Allah lambat laun kalau dengan tanpa sadar ate neka berarti orang ate sebagus, ate setandi aromasa sombong, hasud dan lain sebagainya, karena pun bersih dalam mulaikan sekone ekosot kan sekone insyaallah elang kita insyaallah ya. Mula orang ngak ni ke wah orang lah aromasa paling banyak tu sanda kadang orang ngak ni ke saya yang kak beli tineng Gusti Allah ibadahnya pas-pasan ya, amalnya tak banyak pun tak katon, bahkan tak nampak dari orang ngak ni ke orang sesai, tapi atin bersih, tak pernah aromasa lebih bagus dari orang lain. Al-Imam Uwais Al-Qarani ketika beliau neka asanding di seekor anjing. Imam Uwais Al-Qarani ada ning tempat sampah, si anjing juga ngakan berning tempat sampah. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarani tak merasa lebih hebat, tak aromasa lebih bagus dari seekor anjing, sejelas ampun. Napanya mana hukum najis ban bendun dia cuba patek gila. Tapi Sayyidina Uwais Al-Qarani ada bukul mimma yalik wa ana akulu mimma yali. Wahai anjing, makanlah apa yang ada di sekitarmu dan aku akan memakan apa yang ada di sekitarku, dan aku tidak merasa lebih mulia daripadamu kecuali engkau tak aromasa lebih bagus dari baan, kecuali pagi neng akhirat engkau mon bisa ngelebatin jembatan siratal mustaqim selebih kenek dari obu, lebih tajam dari silet, engkau tak belecar sekonik neraka jahannam baba, lalu engkau mampu ngelebati jembatan gelak, maka engkau lebih bagus dari baan. Engkau mon tak belecar tak preset ke neraka, berarti baan lebih bagus dari engkau. Masya Allah, tak aromasa lebih sempurna dari seekor anjing pun, benar dari manusia, dari makhluk se najis hokoma, karena beliau ampun bersih atena sofa galbu. Nah orang ngak ni keseteti pandangan daripada Allah Subhanahu tayyib. Oleh karena dinto toreh belajar kenek sekone, tak usah nyebut ke korona orang, tak usah nyebut aib orang, aib secara zahir, aib secara batin negapun umum, cak sampai kat muka, tutupin mon bisa, mon beda orang cak ngocain, tutupin beda napasan rasan, tutupi aib orang. Insyaallah aib aku lebih lancingan juga tutup dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala nikah satarul uyub, andi zat satarul uyub. Sapan orang secat nyacat aib orang, sapan orang secat nyacat kelakuan cuban orang, maka orang itu tak bekal mateh kecuali orang yang ngelakonin apa sih kebicamauan tadi cacatan dari orang lain gila. Tak bakal mati aban kecuali aban ngelakonin apa seperti cacatan dari orang lain gila, karena aban lenyacat sar pun dari orang lain ya.
Mun beda orang ahli maksiat, banyak syukur alhamdulillah. Abah ke beri hidayah, manter orang jadi beri hidayah, manter orang jadi beri taubat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih bagus daripada sampean kamu kaya orang. Nah, nikah anjuran untuk menutup kekurangan atau aib orang lain. Termoga titik ilmu si manfaat barakah. Bisa ngalakonin ilmu saya nikah. Amin Allahumma wa an ibni Umar wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafalah غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتكيا علما نخضى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن الله وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها برها وبرها سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه مقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم قدوة الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم القطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر قطب شرف البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصوله مغفر المقدم الحبيب عبد الرحمن السقاه ولاده عمر مضار وإخوانه ثم الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة فقيه بوتوبوتي والحبيب عبد الله الحداد باني والحبيب محمد بن طر الحداد والحبيب جعفر بن شيخان السقاه والحبيب عبد القادر بن نوس السقاه والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم
والحبيب علي بن سقاب السقاب صاحب الحول، الحبيب حسن بن محمد بن هدى السقاب وأصولهما فريم. ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي، والحبيب هادي بن حسن والحبيب حسين بن والحبيب حسين بن هادي الحامد، والحبيب صالح بن مسلم الحامد، والحبيب محمد الهدار، وحبيب هادي بن عبد الله الهدار. ثم إلى روحي كي هاجي جاسم نور سالم وزوجتي، وكي هاشم رافي وزوجتي وأصول من فرحمة. ثم إلى روحي به مهاجر وزوجتي. ثم إلى الجد عبد الله وزوجتي، الجد برهن وزوجتي، الوالد منير علي وزوجتي، الوالد أحمد خالد عبد الله، إخواني أمواتنا وأمواتكم، أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة، ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين، أن الله يسير كل أمرنا أمر الدنيا والآخرة، وأن الله يجعلنا وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة، ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضار وأهل الندامة، وأن الله سبحانه وتعالى ويجعل قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلوما نافعة وعملا متقبلا، وعلى ما أسلافنا الصالح مثل هالجلسة نوينا، وعلى ما طلبنا، وعلى ما قصدنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا مسلمين، يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين، يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين، يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات، اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.